Dilolostro YouTube channel. La hi le xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Swi tikomba nyimpi exikarhi ka va The Twins Triple T na Gagashi mfana wa Power ya ha ri ku yeni emahlweni. Hi hlangana na nkandziyiso wa un'wanyana wa mahahla wa The Twins Triple T laha a karhi a hlasela ti-influencers ta ka Gaza, laha a nga tlhela a kombisa leswaku a swi kahle leswaku ti-influencers loko va vona leswaku a va kumana un'wanyana wa valandzeri wa vona va sungula ku va va n'wi hlasela hikuva va posta swinepe swa yena kumbexana swithombe swa yena swa khale. Leswi swithombe swa kona mi kumaka leswaku a swi tshamisekangi, laha a nga kombisa leswaku a nga swi seketeli swilo swa muxaka walowo. Se loko hi landzelerisa eka ti-influencers ta ka Gaza, munhu loyi a rhandzaka ngopfu ku va a tirhisa swithombe swa khale i Gagashi ngopfu. Hi xitalo hangi vona Gagashi loko a tshuka a holovi na vaseketeri kumbexana valandzeri u tala ku va a tirhisa swithombe swa khale a karhi a chingela munhu luya. Se hi vona ingaku marito lamawani kahlekahle a ma kongomisiwa eka Gagashi, hambileswi ma nga tangiki ma n'wi qondhini straight, kambe loko hi landzelerisa swi tikomba ingaku marito lamawani a ma kongomisiwa eka Gagashi hi ku hi un'wanyana loyi a talaka ku va a swi endla sweswo. Nkandziyiso wa kona hi lowu. Ti-celeb ta ka Gaza a hi futhi a ni swi vekangi kahle. N'we mi ke mi dumile la ka Gaza kwala ka Facebook ni le ka TikTok. Why vanhu va n'wina lava mi followaku loko vo tshuka va khomenta leswi mi nga swi laviku mi va block? Why mi teka ti-picture ta vona ta khale to endlisa swin'wana mi ti-posta la mi va hundzela swihlekiso ku ri ku vanhu lava mi follow? A ni mi temi la ti-followers, a ni mi temi mi la ku follow va mi follow n'wina ku hi ku mi dumile mi ta kuma ti-follow to tala na ti-likes to tala. Se why mi endla xihlekiso hi vana van'wani? Why? A swi kahle. Fana na The Twins hina va hi hlekula everyday, va hi rhuketela everyday ka ti-post ta hina. A ni tshama mina ni teka picture n'wana munhu ni yi posta ni n'wi vona la ku biha. Hayi a hi mahanyelo sweswo. A hi swi tiva ku futhi mi dume kwini, mi dume a swi tiva ku mi dume kwini. A hi mahanyelo sweswo. Loko munhu a khomenta ka wena ina pfumela, nakona munhu loko a khomenta i fanele nga ze hlaya ti-comment. A ni yi dumile wena. Loko ze hlaya ti-comment swi kuma a wu dumangi, loko ze hlaya ti-comment a wu dumangi. So mi nga ze mi teka ti-picture ta vana va vana mi endla swihlekisi, va right va fanele va khomenta ka n'wina. A ni mi tiva va fanele va mi follow. Hanyani kahle bafo, hanyani kahle vasesi. Hala ka TikTok hi n'wina mi le ku block ka vana va vanhu mi leswi. Hala ka Facebook mi le ku va rhuketeleni everyday loko va comment va fanele va khomenta kwini. A ni mi domile n'wina. Ni mana va na mahanyelo, va na mahanyelo ze mi nyamalarisa la. Futhi mhaka ya ku nyamalalisa hi ta tsundzuka leswaku va The Twins Triple T va kale hi ku hehliwa leswaku a va lava ku nyamalarisa Gagashi lembe leri nga hundza. Hi ta tsundzuka Gagashi u ze a endla nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a vutisa leswaku xana va n'wi zondhela yini ke, hikokwalaho ka yini va lava ku herisa vutomi bya yena. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo la ka Dilolostro YouTube channel. Hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela.